Attention TV so me obi bia akwaba ede eba so social media trends and me be some more. Wa join me abe on e wo ho me pacho me subscribe, follow, like and share e fama me. Okopie mu so e wo obi man so e Facebook so e Attention Tvgh okwa follow mame na like it na sanso e comment e fama me. Ebe bosomi a etwemu ana TikTok so video bi ebe trend ye e de fa abayiwe bi a yenka ne se wo call ma bibi nchen a na kyerese mami apodam na video ni mu akolayi ene mami eye te se eba ene mami eno nti ebe to abonten kyere mu se na akola fefefe na ne mami etimi abodam eden ana ma ne ba sa na mami grad why ne ma ne bodam efifie ana efire him na so ene video abeka yensa ene se abayiwe etimi a transform mami ya na ye na ye hu se mami abodam na ne ntoma kra efra no sebi atare a na efra no kra atete apansama ene mami ye hwe no yentimi kwa enhwe ni mienu ye hwe ne baako ne akoda ne je bi se maami ni ye TikTok maami ni na kyerese maami ana abayiwe ye wo TikTok sui a transform no na ne wode nsem abeto abonten ye kyeremu a kyere bebre se kamia koye se abayiwe yi enhyeda enye ne maami anase enye ne maami ni ana bibia abayiwe yi atwoyi more light into relationship between ono akola no ene maami no ebusua abayi kasa bebre ye beko ne akotie abayi enum nsem na ebusia meka o second Vasti Foundation and this jumede asa masna me de jumede ebe somo e Attention TV so friend was 0548302985 now we know endi juma emfa embom TikTok so a video bi ebe to dwase abayiwa fefefe ne maame apodami ene wodi nkyeremu e de abrega na fo yenko na yenko tie omo embratisia now here the crew. Thank you very much. You are welcome. Yeah, where did you go? I've been looking for you. I went to Sunya this morning. You went to Sunya this morning and you didn't look for me. I came early. You came early, very early in the morning, and you went back to Sunya again. So I left the Wednesday I catch. Oh, okay. maame a wo ho sisia no wo sha ase wo ben maame we no ono so se den even a free hospital corner ebe support me a hear me maame. Oh okay, but up to now me na no kan che say eye no cry Francisca o maame ne Agnes. Yes, that is making me believe say she's not my mom because onya o maame that
because me maame no so confirm me say bia me maame ni nti eba wo gidi say eye wo maame eye me maame nua na say enye me maame owo me ni na ni aden na sa twaka no wo one ne ntem we all don't know Francisca what ma wo sen kra gu me wo maame na otete wo ho sisi ano oboa wo maame te bia ye hu no ye TV so yi wasesa no yeah ye free hospital you know no obeka me grandma ho ma na ye hwe me maame na so unana ene saa wo maame no omo nyina ntimi kan kire wo say wo maame ni yes please enti se maame ka se ne ba no ano wa fimu no ebia sabi yare enti ye te no na ye wo a ogidi saa se bia ne ba bia mfimu but ye wo a ebia ye te akola na ye ka to ne tirim se ne ba afirim mom me I'm ready to accept her as mom so Francisca bra eso enti Francisca said the otie bia no say eko base o maame no a you are ready to accept her as your mother yes Francisca eso yamisha wate yamisha na me pacha wo omunuro no omo fa ama na fisa atebia nim de besi ne no e atese ne bo no kakra na onya ska he na wo de he no beginning I started with my registration fee Franca me ha registration fee na de kotu ya e school yeah now school ben ya no my senior high school yeah me school I think 8 years in Yafina me culture was seen I didn't go to school so opportunity me ya medical school no time me do say register and that time on so me ma me didn't call hospital so I supposed to use that money on her without thinking about my education mama agi na o to say ya na sunya ne ho na o ye den ho ho na maame wo ho na maame wo njo fi sunya ne o ye bunu ni a o fi sunya ne na Francisca say ne ba ne o ba Francisca na wo no wen oka baby wo ndi Francisca ka baby no na wo ye da utu kwan o ko he wo fie na o ye de o fie no me sisters ne bi ho me so abako ton provision stores ko na ne ton ne ma no kakra na provision store yi Francisca what can ko jo be a provision store ho Francisca say unim no Francisca otiwe unim no wey domase sunyane domase na osene maame ne wo ba no oba no den na oba no so oba na wu na den na oba no mama agihwe manim kakra Francisca so oba na wo no wu Francisca nso se ne maame no na den na oba no okay but say open ne ba open se wo ba open asem social media trends so ana me de be so mo ebusia abayiwe video ye be to abonte ne maame a wabodam sebi ehun video ana de be so mo se maame no waye kama ne ho ato no so wo kire a maame aba back to a normal human being. Attention TV eso enya me da wase se da ne da o hwe Attention TV background